Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Tema. Gost teme je profesor dr. Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Malo smo govorili o kadrovima i o profilima koji se obrazuju na Novosadskom univerzitetu. Ono što je također bitno jeste da spomenemo i da je nedavno održan i 3. sajam nauke za privredu, koja negde povezuje i stručnjake, unapređuje i nauku, ali je ona zaista neophodna privrednom ambijentu. Poruka sajma jeste da nauka u našem skromnom društvu, u mnogome čemu kažem skromnom, mora imati tu dimenziju da bude pokretač jedne moderne privrede. Logično je da privreda ima svoje razvojna odeljenja i da ona, da kažem, autonomno brine o tome. Nažalost, mi smo upravo sprečavajući ono što je najpogubnije po nas, a to je nezaposlenost i na kraju krajeva saradnjom sa drugima. Mi smo već sada došli blizu negde skoro i evropskog prosjeka. Međutim, kada je u pitanju broj nezaposlenih, međutim, stvarni potencijali privrede jesu u inovacijama, novim tehnologijama, u patentima, a to možemo da ostvarimo samo ako imamo moderne razvojne sektore kompanija. Dok se to ne desi, fakulteti, jedan deo, u to rečeno, obaveza u tom segmentu uzimaju preko primenjenih istraživanja. To se najbolje očituje kada je u pitanju poljoprivreda, kada je u pitanju fakultet tehničkih nauka. Medicina već sama po sebi, da kažemo, pošto ulazi u kliniku, dakle, rešava to. Važno je da ohrabrimo sve da je potencijal naših fakulteta upravo da su oni temelj buduće moderne ekonomije. Mi smo kroz sajam aktualizovali neke od tema od informacijnih tehnologija. Poslednje su bile vezane za proces digitalizacije. Dakle, jedno od sredstava, ako možemo tako da kažemo, koje uspešno komunicira kako interno, mislim pre svega na ono što je uslovno e-nastava, e-uprava i e-indeks, ali i ono što povezuje privredu, jer samo na primjeru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja videlo se recimo da gerontološki centri mogu da preko jedne digitalne platforme sarađuju sa fakultetom tako što će osobe u nekom poznom životnom dobu zapravo vežbajući ne samo produžiti svoj kvalitet života, nego kvalitet života unaprediti, nego i produžiti svoj životni vek. Dakle, moguće i društveno-humanističkim, učenje stranih jezika, dakle, ne samo u biotehnološkim, tehničkim naukama, tehnološkim i drugim primerenijim naukama koje su za digitalne platforme. Dakle, to je jedan modern način komuniciranja koji nas povezuje i na unutrašnjem, ali i na spoljašnjem tržištu. I to je dosta dobro prihvaćeno od naše zajednice. Naravno, sa svim onim problemima s kojima se suočavamo, da neki fakulteti čak i nemaju svoju optičku vezu, dakle, protok informacija je sužen, da još uvijek se nismo navikli na digitalizovane udžbenike, na platforme koje omogućavaju da često u složenim uslovima bitisanja, dakle, nekada ste kući ili na nekom radnom mestu, u prilici da nešto odgledate ili odloženu emisiju pogledate. Sve u svemu to su, dakle, mogućnosti koje traži moderna generacija i koja neće učiniti naš život robotizovanim, ali će ga učiniti komfornijim tako što ćemo ga prilagoditi svojim i radnim, ali i nekim obavezama i slobodnog vremena. Dakle, ne postoji šansa da roboti zamene ljude u dogledno vreme, makar u Srbiji? Pa neće se desiti bez obzira što mi, recimo, iduće godine planiramo da unapredimo protivgradnu zaštitu. Ona nosi, recimo, elemente i veštačke inteligencije, gdje ćete zapravo radarsku aktivnost protiv, odnosno gradonosnih oblaka i raketnu aktivnost spojiti. Međutim, neophodno će biti da imate i kontrolnu funkciju. Koju? Pa to je ona funkcija kada kontrolišete sletanje aviona prema aerodromu Nikola Tesla i tada će raketna aktivnost morati da se obustavi. To će tražiti aktivnost čoveka. Dakle, čovek nikada nije isključen, ali će mu biti velika pomoć, između ostalog, rekao i u protivgradnoj zaštiti, u saobraćaju, u turizmu, u finansijama i sami znamo koje su potencijali naših mobilnih telefona kada je u pitanju i trgovina i turizam. Dakle, naš je život u suštini u velikoj meri digitalizovan, ali suština čoveka kao kreativnog bića
kao bića koje stvara po jednim drugim zakonitostima, ne determinističkog sistema, nego u jednoj, ja bih rekao, kreaciji koja često nadilazi njegovo vreme, prostor. Jednostavno čovjek je biće koje teži da se samo aktualizuje i često van racionalnih kategorija. Da, kada je u pitanju ova digitalizacija i Zakon o fondu za nauku je također raspisao pozive za neke projekte u oblasti nauke, pa je se prosto konstatovalo da je dosta zainteresovanih bilo, da će taj budžet biti malo i povećan. Je li to negde nama i podstrek da se što više u toj oblasti negdje i realizujemo i da pozovemo mlade stručnjake da inoviraju nešto? Naravno, gost sajma Nauka za privredu je bio državni sekretar Vladimir Popović i tu smo i dobili neku ekskluzivnu vest da će doći do povećavanja budžeta. To je značajna podrška. Moram da kažem da mi koji radimo u pokrajinskoj administraciji smo bili malo iznenađeni kada smo primetili da određena zakonska rješenja, konkretno Fonda za nauku i Zakona o nauci i istraživanju, nisu obuhvatila teritorijalni aspekt, pa u ovom slučaju i nadležnosti, odnosno programe koje realizuje Autonomna pokrajina Vojvodina. Međutim, uvaženi ministar Šarčević, a i sam Vlada Popović su zaista preduzeli sve i u ovoj godini mi ćemo imati također ono što je naša akademska zajednica navikla. To su takozvani dugoročni projekti gdje ćemo izdvojiti negdje oko 70 miliona. Kratkoročni, dugoročni projekti, to su oni projekti koji će ići u periodu od 4 godine, dakle svake godine po 70 miliona. I tu su i kratkoročni negdje oko 30 miliona i malo pre pomenuti projekti umjetničko-istraživački, razvojno-istraživački projekti nacionalnih manjina. Dakle, više od €1.000.000 će izdvojiti Autonomna pokrajina Vojvodina. Vrlo je važno da svi koji su u mogućnosti, pa rekao bih čak posebno gradovi, razumemo tu potrebu nauke da se nađe u svakodnevnom životu. Institut za nizijsko šumarstvo neka brine o pošumljavanju i Beograda i Subotice i Novog Sada. Katedre na Prirodno-matematičkom fakultetu koji se bave ekologijom, vodom, također da se nađu i na usluzi komunalnim sistemima. Time će sredstva dolaziti iz lokalnih samouprava, ako mogu tako da kažem, pokrajine, republike i naravno međunarodni projekti u koji su i tekako zahvalan izvor sredstava kad su u pitanju IPA projekti, recimo za infrastrukturu fakulteta, ali i učešće lokalnih samouprava koji na taj način mogu unaprediti, recimo, infrastrukturu. Dakle, trajna orijentacija univerziteta jeste da to budu sredstva koja pristižu iz domaćih izvora, ali i internacionalizacija, jer univerzitet ne egzistira drugačije ukoliko nije povezan sa svetom. Raduje me samo što će sada, kada je u pitanju Fond za nauku koji ste naveli, u valorizaciji projekata učestvovati i predstavnici privrede, dakle Privredne komore Srbije. Time smo stavili fokus na primenjeni karakter naučno-istraživačke delatnosti. Dakle, i dalje će ostati ono što uslovno kažem fundamentalna istraživanja, ali i pre svega da nauka bude taj generator moderne Srbije, da kroz primenjena istraživanja zapravo pokaže koliko je ona zainteresovana za uspeh privrede. Ono što me zanima jeste da li ovom fondu mogu da pristupe i privatni fakulteti? Žao mi je što koristimo taj termin i mislim da kao društvo nosimo jedan teret pomalo i neodgovornosti. Onog momenta kada smo fakultete valorizovali kroz sistem akreditacije, mi moramo da zaboravimo pojam privatni i javni fakultet. A zašto pravimo tu razliku? Da li i vi imate negdje utisak da studenti sa diplomama sa privatnih fakulteta, da se njihovo znanje negdje možda manje vredno ili je pod lupom javnosti? Evidentno je da su javni fakulteti u prednosti što se tiče kvaliteta nastave i naučno-istraživačke delatnosti. I to je opšte poznata činjenica. Ali onog momenta kada smo mi uspostavili da kroz sistem kvaliteta, dakle kroz kvalitet prostora, studijskih programa, zatim nastavnog kadra, izdamo nekome licencu da se može baviti time, mi
ne možemo zauzeti poziciju da je vlasništvo to koje odlučuje ko je kakav. Tamo gdje nismo pokazali odgovornost, dakle, od strane niza regulatornih tela, koja su možda nekima dali i dozvole koje im ne pripadaju. Mi danas ubiramo te plodove. Dakle, proglasiti sve fakultete nedovoljno dobrim je vrlo loše, pre svega jer je i deo odgovornosti društva, države, upravo u činjenici da smo prenebregli neke realne aspekte kvaliteta i olako dali nekima licence. Dakle, mnogi danas ubiraju loše plodove, jedne loše politike. Mislim da je suština problema u tome da se država mora jednako odnositi prema svima. Dakle, da zaštiti jedan prostor koji je s jedne strane i element socijalne politike, ali pre svega prostor razvojne politike, jer intelektualci su zapravo jedna realna kategorija koja vodi boljitku jednog društva. Mi smo propustili mnogo toga. Mnogi su i sa dozvolama i bez dozvola unijeli zaista jedno loše nasleđe visokog obrazovanja. Tako da u budućnosti mnogo više moramo raditi na pooštravanju uslova, da svi razumemo da greške u visokom obrazovanju se ubiraju decenijama posle i narušen taj jedan kvalitativan pristup društva u kome akreditacija jeste suština. Jer niko vas više ne pita ni u medijima da li vi pripadate privatnom ili javno, da li je ugostiteljstvo privatno ili javno. Dakle, mnogo toga je već sada van tih standarda vlasništva, nego pre svega se upravljamo prema kvalitetu. Visoko obrazovanje zaslužuje tu vrstu podrške društva da se upravljamo prema kvalitetu. A da li postoji neka spoljna kontrola tih fakulteta da se prosto vidi kakav je kvalitet nastave i obrazovanja koje stiču studenti tih fakulteta? Kako se to kontroliše? Kao društvo smo dosta liberalizovali sistem upisa i upisne kvote. Neću da budem sociolog, ali ću razumjeti sociologe koji kažu da je u jednom periodu, posebno kriza našeg društva, naglašena bila socijalna uloga univerziteta. Dakle, da to prevedem na jednostavan jezik, kako mlade sa ulice uvući jedan organizovan sistem da se bave sobom. Dakle, ta jedna socijalna dimenzija je svuda prisutna u svetu i važno je da društvo pokaže pred svega otvorenost univerziteta, da je on dostupan svima. Ali on nosi jedan ogroman kapacitet razvoja i polako ulazimo i u tu jednu vrednosnu, da kažemo, dimenziju gde nije samo bitno koliko ima, nego i kakvi sve stručnjaci izlaze i koliko su oni realno u potencijalu da menjaju društvo. Mislim da ćemo sve više obraćati pažnju na taj aspekt, jer potrebe kompanija na tržištu jesu da stalno inoviraju svoje, da kažemo, aktivnosti, jer danas ni voćnjak ne možete prepoznati kakav je bio pre 20 godina. Ako pogledate na što liči, to je jedna savremena laboratorija pod nebom. Ako pogledate da jedan poljoprivrednik u povrtarstvu u Begeču proizvodi svu mrkvu koja je potrebna za Srbiju. A to radi tako što njegov traktor upravlja preko GPS-a. Dakle, sistemi koji se razvijaju su razvijeni pre svega na fakultetima i institutima. Mislim da je, malo pre sam pominjao poljoprivredu, ali isto to važi, kao što vidite, i za IT sektor i za neke druge aspekte koji se modernizuju upravo zahvaljujući kvalitetnim stručnjacima koji će trebati sve više i više. Dakle, taj jedan razvojni i taj jedan socijalni aspekt univerziteta uvijek će biti pomalo u nekoj dijalektičkoj suprotnosti, ali nijedan ne možete zapostaviti. Da li možemo da stručnjake stvaramo i kroz dualno obrazovanje? Dakle, već od srednje škole da ih negde usmeravamo da možda svoje znanje nastave na fakultetu, ali da imaju i neku praktičnu nastavu tokom školovanja? U nekim oblastima imate paradoksalne situacije da se kadrovi već otimaju iz srednje škole. Dakle, daju se stipendije,
to nas podsjeća na ove fudbalske škole gdje mladići potpisuju neke ugovore koji će se ko zna kada realizovati. Kažu od 100 takvih ugovora, ako se jedan realizuje, bit će dovoljno. Dobro, nije baš kao u sportu, ali već u srednjim školama nastaje jedna selekcija i bitka za kadrove. Naravno, kad kažemo dualno vaspitanje, ono u pedagoškom smislu znači da teorija radnog vaspitanja je dobro došla da ništa ne rade. Važno je da stvaraju radne navike i da zapravo nose taj jedan odgovoran odnos prema životu. Vi možete biti i slobodni i nezavisni, ali i anarhični ili odgovorni. Dakle, potencijal je da budete i u jednom i u drugom vrlo kreativni, s tim što ovo anarhija često vodi destrukcije društva, a ovdje ako ste kreativni vi ćete u radnim procesima pokazati zapravo da ste realna investicija. Dualno obrazovanje je nešto što nismo mi izmislili. To je jedan realan pokretač modernih društava i Švajcarske, i Austrije, i Nemačke. I to je nešto što ćemo morati da prihvatimo i u pedagoškom smislu, ali i u onom ekonomskom i racionalnom, što znači povezati se sa praksom i već nakon završenog nivoa ili srednjoškolskog ili visokog obrazovanja zapravo uhvatiti korak sa vremenima koja su tako promenljiva da danas, ako ne radite 4-5 godina, vi ste u suštini već zastareli u bilo kojoj oblasti. Menjaju se pravni propisi, drugačije su ekonomske logike, a da ne pričam u drugim tehničko-tehnološkim gde se sve brzo menja. Neki kažu da za 50 godina, ne znam, više od 50% zanimanja neće ni postojati. Dakle, važna je to kopča zato što je dinamizam promjena u prirodi takav da vi naprosto morate već kroz sistem školovanja da uhvatite pravi ritam. Da, i da nam ta četvrta industrijska revolucija negdje donese dobrobiti i u društvu. Naravno, ja sam pominjao do duše da pominjali smo na sajmu digitalizacije koliko je važna pa i 5G mreža. Onda smo svi se malo i suočili sa jednom činjenicom da 2G, 3G i 4G radi u jednom radiotalasnom području, ali ova radi 5G u mikrotalasnom području. I sad imate jedan vrlo i oprezan pristup koji kaže ovo su bezopasne mreže, ali ovo je već nešto što može biti i opasno. Dakle, ta stalna igra čovečanstva na klackalici utilitarnog i onog opasnog je zapravo jedna logika biznisa koja ne smije isključiti da sve te tehnologije moraju pre svega da budu u funkciji čoveka. Dakle, da tehnologija, ali i humanizacija tehnologije. Da ne bismo ostali bez ljudi. Hvala vam najlepše na gostovanju. Poštovani gledaoci, ovo je bila emisija Tema. Laku noć i ostanite i dalje uz naš program.